baš žele da igraju za Bosnu. Evo, razgovarali smo o malom Harisu Hadžiću koji je rođen u Londonu, igra za Watford, želi igrati za nešto. Naravno, evo pogledajte, to je već sada neka treća generacija koja je vani, znači on po mnogo čemu trebao bi da zaboravi za Bosnu i da kaže da ne zna ni za koga, da ne zna ni da navija, a kamoli da igra. Međutim, njegovi roditelji, familija i svi su njemu usadili tu želju i on će svoj stan ostvariti na ovaj ili onaj način, ali je fascinantno da čovjek koji ima priliku da igra u Engleskoj, da igra za velike klubove, u takvoj jednoj, kako da kažem, mladoj dobi, gdje ljudi jednostavno biraju bolji put, kako mu je lakše, on istinski želi da igra za Bosnu i to je vrijednost koju mi nikad nećemo moći namiriti bez obzira kakve igrače kupovali ili ne znam nija